Okay, dagiti mo di apong nga mensahes nga tayo basahin. Nagkuro ka. Of course, kuno na to ni Manang Evangeline. Blessed Sunday mga idol, nakahabol akpay ure may isa oras laangan. Adala kat tatay gamin. Ag-replay nagtulatan ko na ni Manang Evangeline of Baguio City. And of course, Kabsa Turon si Bagan. Greetings, Karuba from Orlando, Florida. Ni apa nga Florida, demo hang ka di Boston. Okay na yung pagkamalang kakabsat, kabalawa man, dagito'y kapalay ko tatang, agbuy-buya. Kasangsang po, may laang nagkapo kami, nakidisco na banogdan. Oh, at your age, you're still active, ha? Okay, believe aksan. Okay, nga Rod, nagtingin to oras ako para itiintay pa ng sukimat no si Asin, no? Iti si marunong apong Ilocano Idol tayo. Dito ilang adda kami manan. Dito 98.5 IFM, Kawayan City. Iti Idol tayo ng IFM. So, iyabantoy nga Rodan. Iti mo na contestant tayo. Sino nga to ti I guess this is nagkwata tayo binunutan dan. So iti first contestant tayo is from Kawayan City, Norilyn Ramil, 26 years old. Ayan, iyabantoy nga Rodan, kakabsat. Awam mo, ito masitig kadakwada. Where are they? So, may kan basang Miss Norilyn Ramil from District 1. So, Kawayan and Kabaton ti aglaban ni tatang malom. Sinong ata kadakwata ti mga bag. Okay, awan po yung amin ni John Mark ng mga sikaso technicalities. So, good morning, Ading! Ayan, good morning once again. Agun-uni mo. Ayan. Naparan ni John Mark ng amin na yung assistant ko. Awanan. So, good morning, Ading! Good morning, sir. Yan, and sino ka daw ngayon may dituwi nga eh? Awan, sir. Siyak lang. Puwag susolo ka. Win, sir. Single? Han, sir. Da asawa ko, sir. Napanan ni asawa. Ang nakikinuyog. Agaw-awer, sir. Ubing. Ay, kung ano gap, apa kayo tatayan. Ay, han, sir. Ayan. O nga, Rod. May atin? Amade. Ang nga, Rod, kablaawam da kiti namnamaham nga dumigtatas sa jeti paryo. Kablaawak, sir. Gijay kabagya kijay Difun Quirino, family Ramil. Kenta gijay Bergonya, family Jay San Manuel. Isabela. Wow, kasjay. Madi may isuloob. Kasta nga talaga latangatan. Okay, so, anati kanta ang basol ko kadi, agor kitantan niya nga pitch na ta. Kaya mga tilatan? The same pitch, okay. To sing basol ko kadi, kakabsat, agor kata kitantaman, baka no, makabasol kami magkeng ka, Okay, this is taken from the original karaoke version. So, amok nga, iso nga lang nga iso nga Rod. Okay, nga Rod, once again, let's give it up to Norilyn Ramil from District 1, Kawayan City, Isabela. Pasol ko kadi, nulipatin kan, kaunggan to'y puso. Pasol ko kadi, nuiwaksikan, dito'y panunod ko. Tsakon madairan,
Di puri sa saem lep ang baro kong ko Mang lemes manggundas tuwing biyag ko Awanin day di ayang Anang balut nairut akawar ni ayang Kasman di ako pas Tirak sakit na samit abalikan Namati akin ka Panatalged Tuy puso kenrik na Yung gayam Upo liyayat mo Di mapagpiyaran Awan seserbi na Di ayat nga iparik na Nga inak tinagibi Di talekin namnama Nagsulbot nagbunga Lagi di arapaap Nga inta minuli Di kariken sa pata Nasyakto tay pumusay Lagi mon tulaeng Magbiag di naglabas Naikupi nakalmanta Naputar akanta Arbis amang pasanta Tinakeltay nga ayan Nang naman Akas to'y Hindit mo akalak ama Hinyawat ko to'y ayan Ngampa iti Inkain sa papa Kasanuak ko'y itan Imbatim ko'y pusok ngag may sa Aglakham impaay mo apan nusa Awan seserbi na Di ayat nga imparik na Nga inak tinagibi Di talekin namnama Nagsulbot nagbunga Bagi ti arapaap Nga inta minuli Di kariken sa patan Syakto tay pumusay Lagi mon tulaeng Magbiag ti naglapas Naikupi ni nakalmanta Naputar akanta Arbis samang pasantak Nakeltay nga ayan Nasyakto tay pumusay Lagi mon tulaeng Mangbiag tinaglapas Naikupi ni nakalmanta Naputar akanta Arbis samang pasantak Nakeltay nga ayan Nasyakto tay pumusay Lagi mon tulaeng Magbiag tinaglapas Naikupi ni nakalmanta Naputar akanta Arbis samang pasantak Nakeltay nga ayan Nakeltay nga ayan
nakelta